Aikari maugite ati barabara ino ikoretwo ikimahinga magithie wira na kumatungia mihinga miingi ta gukinyaniria mihango yao ya o muthenya. Matereba a ngari na nduthi makiuga ati ngari ciao cikoretwo cigithuka mahinda kwa mahinda kuona barabara ino ihuire marima. Siku tunaenda pale kwa garage, unapatanga juu unaenda hivi mguu imetoboka, unaenda hivi inataka mafuta ya shock. Juu ya zile mashimo tunapitia huku daily service. Kuna wakati Harris alikuwa amesema atatutengenezea hii barabara, but governor wetu alikataa. Sisi hatutaki kujua ama mtu mwenye anatengeneza ni wa Juja ama si wa Juja. Ile kitu sisi tunataka ni maendeleo. Enemeka wanaduka marauga ati ona biashara ciao ni ihutitio muno kuona andu matiguraga indo kumana na rukungu ruria rumatungitie hathara itari githimi. Na ru marukungu rukaingira kinya andu makaremwo kuria wageria kuhitha irio tuhitha irio na fura na tondu rukungu manira atugia kaya andu akai mwathani matangituigua ratha matuthondekere bara ino tondu ni tugiite ihinda rinene. Umuthe wandikwo ndwira rucio gacari rugabutwo jenzi amatire na mawira tondu bara ingithondekwo kundu niko gia wira na makota gwikuria. Mang'urikitio ni kiria maugite ni guikanirio ni thirikari ya kaunti ya Kiambu na thirikari nene. Gukiri uguo maugite matire na bata na tabarira cia kuhurwo njeki makiuga bata wao ni bara njega cia kumahotithia gutwarithia mihango yao na mbere. Tono magiturehera nguku na ithu tuticionaga matituthondekere handu othe magiturehera ngurwe na nguku kiria turahoya matangi ututhondekere bara ni tondu ni tugiikite ihinda rinene riu ni tukinyite muico tondu kinya andu maraciarira bara. Ngiribota Inooro TV kuma Juja kaunti ya Kiambu ni njitagwo Wero wa Mwangi.